Hello, good morning, friends. Welcome back into my channel once again. Te kastep sngi balang ka basuk bakaman ni pi we bero te kapor menta kal adai san sidang tem ta ka sngi kadai ka sngi balang mo te bat kadai ru ka sngi yo menda ka sngi te perlok ladangan lech yo ngan sapen i pi klip jam ka yo kendiat kensoi. Te alingan pen ipi shabar ka sni kala sedang meeting dia paham. Te okay. Nang ini abang hadap kot jang ni ka blog ka bam ta sni te menen nga khamyo ban le blog nga khamyo ban pen i ai kita kikam ki bangale tambang laklet ban pen i po klet ban ring video mo. Te okay. Nang ini abang te ngan seperti ini ki klip ki pemerintah kesini. Wow, berlokpet kesini kadang mi menda. Suraj nikal rai, perfect timing abi. Udar se, Suraj nikal rai. Good morning, friends. Wow, see. Kitna sundar se niklai. Wow, it's really beautiful when the sun rises. Kalau nggak bitenat ha, kalau kesini kadang ni mah. Tanah teh, Oh ni sini tenat. Udah nak kuai teh, kuai jengi. Kami Việt teh nak habis. Baik suwe langan tu parau jangan itu ni sok snip kor jangi lalu sok Ti perlok kalau ada sitang singi mendang ang ipi ba ngan sapen ipi ka yom den ten rei ngam la ban le chi yo nga hab le no shilong mata te ngan sapen ipi ka lenti bang ya pat dang la po shilong nomor ba boleh kubang ai thu ipi ma kaji sia ngamut ban le chi yo ban ipi ka yo mata singi de singi yom den ten rei ngam yo ban le chi yom den nga hab le cha shilong te kumta What's way ngam la shu bat pen ka klip jong ka yo handrei ngan sa pen pat ka klip bang le cha shilong namar besibet damit kan sedan ka kam ka bang hab le nang tai te din ta ka dau hang ni hom dan ka network kam biang te kum thang la so dei ban le cha shilong te okay stay tuned di perlak mentang la poi nang po te Ngarasiar dah kali tentang leknya sa Silong. Tetap ini ya kali nang ne mah. Negeri ka nampak town shopping komplek mah. Nampak town shopping komplek. Te ngadat ni. Lekai ni. Dan dalak paisa Silong sa itu yang ipi sa ni mah. Te nek stand
Sning, Stan Shillong, dan airnya dan lagi Dru. Ini dari Stan Sting. Nampak. Oi, teh, ya. Lên hỗ trợ. Kamu lagi ngasih lah. Tak. Hau. Teh, dah bisa. Nampak mos ini gede. Nampak. Teh dengan buat kali nanti. Semua. Semua. Next day. Kena day tekan. Nampak. Jadi perlakuan sa penipin ng lapoy siya silang pat na leksino norba matang nila mo la poy sini te badas te mo ire terakhir la pun ba ni stan auto ni Meghalaya Cooperative Bank ni. Okay. Itu rumah ni, oi. Ai gue. Ada detak. Sa real dan Real itu aku dah. bagus. Oke, dengan si Sashwa. Dan semua sudah belajar selama. Lại to untuk ngaspo. Dia bentang ala po semua. Nasa update ipin dang la here stage po Islam. Dengan di suai kena kan jadi dengan mah. Okay, stay tune. Sekdo part dang la po stage po Islam. Dalam sini ya Rina. Dia bentang la yamina nampo. Kena ketika ba kapati pinang ni nampo mo ko sedang dan ndala po Islam part nga sa YouTube ni ban nga ini ang cakabat nga sa update IP ke bangang ale but Ajisha menem step na YouTube IP bangam seperti ke yo ndre nakadaw jung kikam urgent bang dan ni ibat pamlecha silong ka din nakadaw na ngala skip no air nika rekom shoot jung ay video ko pang taksi okay stay tuned. Dia mendang lapoi dam site. Ia kena ke dam site mo. Itu. Tai la i kita bakal ambil ka kendau tai kelong kum ka island. Mo la sedang duna kendiat. Pendrai lapoi kini ki benai mo. Ada hiban slap ngin skan makan long raban kumbaman syuah mo. Dengan lahir mata menikah semua mah dengan mata station Australia
dalam voice stage ko ay sa EP siya yang mana kena ketika latan pelang mah latan pelang benerang sekom pelang oke di perlok mentang la voice Indonesia Shillong thì cũng đi hình ảnh phần cột nội cái này cả blog cái chúng ta có bằng ta cái gì thì là để đến được đang chụp phim trong quay tham ai cái này cái channel của chúng ta sau ha subscribe share but like để hadap ni akan duk biang hagawai patka video. Okay, bye bye, love you guys. So if any one of you who are new in my channel, please do subscribe, share and like. Love you guys from Sarmo Blog. Ini ketika chicken fried rice de bami ya chicken fried rice nata de shua jang ta ngini aduai ban ngana pun EP bami ya bam kan rekan kan ni ya